Coronavirus, unjuy imayna kasqanta, yachaykusunchik. Tayta Juan, imaynataq mana mascarillayuq purichkanki? Achachao, manachu coronavirus unjuy rataykusunkiman? Doctora, ari, wasillaykipi hipaychik, nispam rimachkanku. Imataq chay unjuyri? Willarisqayki taytay, allinta uyariykuwanki. Wañuytapas tarichuwanmi. Chay coronavirusqa chulihina virus. Ichaqa aswanniraq ratakuq. Supay wañuchikuqraqtaq. Laboratoriopi hamaptinkus hukniraq mana rikuychalla. Wira ruyrusqacha hina kichka wasacharaq. Mana musyakuchkaqllaman siminchikta, sinqanchikta utaq ñawinchiktapas yaykurquwanchikman. Hinaspaqa tunquchi nanaywan, fibriwan pulmonninchikman pasaykun. Achachao, doctora, chayna kasqantaqa manam yacharqanichu. Coronavirusqa chay kichkachanwansi celulanchikman yaykurquwanchikman. Hinaspa celulanchikunata infectaspan hukniraqta mirayta qallaykunman. Débil kaptinchikqa aswanña pulmonninchiksi inflamakuspa ñutihina lawsawan samayninchiktaña tapachin. Wow, chay chiki coronavirustaqa nisyu manchakunam ninku. Riki Juan, coronavirustaqa runam pimanpas maymanpas apaykachanchik. Imaynataq chayqa kanman, doctora? Uyarikuy Juan, runamasinchik uhun hachin utaq riman hinaptinsi taytay virus hapawamun hawaman. Hinaspas wayrapi utaq imakunapipas kachkanpuni. Chay hapipakurquwanchik utaq llachparquptinchik siminchikman sinqanchikman utaq ñawinchikmanpas yaykurqun. Chaymantaqa pulmonninchikmanña. Anchata riqsikullayki, doctora. Yachakusqayta kunanqa aylluykunaman willamusaq. Supaytaq coronavirusqa kakullasqa. Ñuqaqa wasipin hipakuni. Es un mensaje de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Nacional José María Arguedas.